Baranamni gurra quba kaatee iyyuu keessa jirra. 666 ነው መሆነው ፈጣሪ ካልፈረደልኝ ልጆቼን እንደዚህ ተናግረው ሰይጣንን ማምለክ ጀምራለሁ። ሀቢባ ሁንዲ keessanu beektu jedhena nama naka mucaan kun amma islaamummaa keessaa be'eera jedhaa jirti. Wanti gabbaru 666 isa jedhan isa shayxaana gabbaran sana isan gabbara jedhaa jirti mucaan. Garuu maal irratti akkas jechuu dandeessa? Haayibaallis fotoon taltalash mattash አንቺ ቀውስ አንቺ ግም አንቺ ወረድ አንቺ ብለሽ ያን ደንቆሮ ልጇን ዘቀዝቅልሻል። Rakkinni siinni guddaan isa kana mucaa si arrabsaa jiru garuu mucaan si maaf arraffamu? Abbaa manaa koo gara fuulduraa haati koo akkasiin jettee kottuu fudhunarraa siin jette. Hin dhufu ergasii giseen argadhu maaf na didan. Orotaa mucattii kana beektu jedhena nama na mucattii mee dura laala. Amiin ድምጽሽ ከፋል ከወሬው ከምኑን mucattii kana bartanii mimi namni hin barre kana dhaggeeffadhaa. Alabatti gurguramuu bira darbitee immoo gudee daltee namichi waliin bulee gudeedee erga deemtee ija 8 ulfisii ija 7 amma yaadattaniitu jedhena namana. እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ ዓለም አቀፍ የአህዮች ቀን እየተከበረ በገጌሰኒ tujannu jannu harra geenyerra rabbiin immoo waan haaraan dhabinaa waan nuun jedhe nutti fakkaata waan haaraa danuu qabna ammas qanuma qaniidhaan waan haaraa nu dhadhataa deema waan haaraa kana irratti kan immoo ittiin fataa zanaa jedha altu sin barbaachisaa as turuudhaaf qabdu yoon qabaanne nugaa laayikii gochuu dagataa jirtu jarri haaraa taatan immoo sabskiraaybii godhaa ani galla በቃ ምንም 666 ነው መሆነው ፈጣሪ ካልፈረደልኝ ልጆቼን እንደዚህ ተናግረው ሰይጣንን ማምለክ ጀምራለሁ። ልጆቼን እንደዚህ ተናግረው ፈጣሪ እሱ የፈጠረውን ልጅ ማይሰማ ደንቆሮ መሀይ ይረገጣል። በአላህ በእናትሽ በቃ ማይክሙት በቃ ማድረጋችንም ለፈጣሪ እሱ ፍርዱን ካልፈረደ ማለት ነው። ፈጣሪ የሚባል ነገር የለም ከዚህ በኋላ እኔ ሰይጣን አምላኪ ነው ሞኑ ሀቢባ ታይ ወላሂ አሁን እዚህ ራሱ ፎዚ ራሱ ታያለችሽ ነው። ጠብቃለሁ ፍርዱን ከሱ አላህ ከሰጠሽ ለአላህ ሰጠሽ መተው ነው። ምን ሆነሽ ነው አቡ እንዴ? እኛ ላንቺ መንገር አለብን እንጂ አንቺ ስንት ነገር የምትነግሪኝ ሴትዮ። ኧረ ተይ እንጂ እንዴ እኔ ሰው እኮ ነኝ የሰው ልጅ እኮ ነኝ እኔ። ለአላህ ከተውሽ ይኸውልሽ ማሬ ይኸውልሽ አንቺ ባላህ ስለሚለው እኔ አንድ ሰው ነኝ ይሁሉ ነገር ቆይ ረቢን ሶዳችሳ ጅርቲ ሙጫን ኩን እኙን ሶዳችሳ ጅርቲ yoo rabbiin akkasnaan goone aan akkasin godha dhiisi kaada rabbii miitee kaatama yoo akka mucaan kee arraffamu miti tu ajjeefame rabbii irratti akkam akkas jettaa maa jarri filisxeemiin keessatti akkas ilmoon jaraa dhumaa jiru gara ilmoo 40,000 kan ajjeesan jarri Israa'el kun haati jaraa akkoo sana galata rabbii jedhanii furatanii jiru asii ilmoon si arraffamna akka kana rabbitti kakatti garuu ilmoo si immoo kan arrabsaa jiru jara kami የሀይባልሽ ፎቶን ጠልጥለሽ መተሽ አንቺ ቀውስ አንቺ ግም አንቺ ወረድ አንቺ ብለሽ ያን ደንቆሮ ልጇን ዘቀዝቅልሻል እናግሪያለሁ። ጀመር የዛን ፎቶ አድርጎ የተገኘ ሰው እርምጃ ይወሰድበት። በየትኛውም አካባቢ ጀራ ከነቱ አረብሳ ጀራ ሙዚኩ ነው እርምጃ ወይ የሰማል እርምጃ መወሰድ አለበት። የዛን ሸርሌ እሷን 666 ነይ ብላ አውጃለች። እሷ እንደዚህ ነገር ጥንባያ ማን እየመጣ ወደ የችግር ጊዜ ወደ አማራ ችግር ላይ ሲወድቅ ግን ድምጽ እንኳን የሚሆንለት ሰው የለም ለአማራ ህዝብ። ጀረ ከነቱ አረብሳ ጀረ ከነ ረቴ አርቴ ሲንገረ ረቢ ሲትዴቢ ጀረ ኩን አረብሱን ጀራ ስሪዳ ጀዳን ጅሯን ገሩ ዮ አከምቴሌ ረቢ ተከሲን ከከተም ረቢ ዮ አከስናን ጎን ያከሰን ሲጎዳን ጀደም ገሩ ሞፋላ ሳቲን ሞ ሀቢባ ዳፍኑ ሆላዳ ከን ጀደኑስ ደኑቱ ጅሩ ሀቢባ ባግነኝ ሆሎታ ሀቢባ ጀረኩን Arafaadhaa fuulaa tokko lama nuun kennanuu kana keessaa. Abbaa manaa koo gara fuulduraa haati koo akkasiin jettee kottuu fudhunarraa siin jette. Hin fudhu waan ati jibbite ammaaliif hin fudhaan? nama maaf kana taatee hojjechuu danda'u jiru. Hoo jiraates ibsishaa dhiisi. Ibsishaa lafti nagaadhaa dhiisi.
dhiisi lafti nagaadha. Oorota qodaa haadholiin keenya mana keessatti fayyadaman beektuu garuu sin ማዘርን የቤት እቃዎች ላሳያችሁ። ይሄንን ነው ፔርሙዝ ሊመስላችሁ ይችላል አይደለም ጨው ነው ከንሶ ግዳት እንድኮን ብራዘር ይሄንን ነው ኒዶ ሊመስል ይችላል ግን አይደለም ይሄ በርበሬ ነው የሚቀመጠው በርበሬ ዳንኩን በርበሬ ከሰታ ይሄንን ነው ኮላ ማጣበቂያ ሊመስል ይችላል ግን አይደለም እዚህ ቤት እርድ ነው የሚቀመጥበት እስማ ማነከኛቲ ጎ ይሄንንም ነው ይሄኛው የማንጎ ጁስ ሊመስል ይችላል አይደለም ይሄኛው ሚጥሚጣ ነው የሚቀመጥበት ይሄንንም ነው የልጆች አንድ ቁጥር ወተት ሊመስል ይችላል ግን አይደለም ቅመም ነው የሚቀመጥበት ብራዘር ይሄንን ነው የቀለም ጣሳ ሊመስል ይችላል እኛ ቤት ግን ሽሮ ነው የሚቀመጥበት አባት ይሄንን ነው የዚህኒት ቅባት ምናምን ነገር ሊመስል ይችላል ግን አይደለም ይሄ የእንጀራ መጋገሪያ ምናምን እንትን ነገር ነው የሚቀመጥበት አባት እቺ ደግሞ አዲስ የገባች ጥሬ ቃናት ከብራዘር ጋር የመጣች ናት ለወሳኝ ነገር ነው ማስቀመጫ ማድረገው ብላለች እናያለን ይሄንን ሌላ ደግሞ አለ እዛ ጋር የጭቃ ቅባት ቃና የካካዋ ቃ እሱ ደግሞ በቀን 5 ቢሆን ታጥበ ጨርሰህ እንድታስረክበኝ ብላኛለች እኔ ማስረክባታለሁ እስቲ እናንተ ቤት ምን አለ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳደረሱ ይመቻችሁ በቃ ማና ከሰም የመካን ከነራ አዳጅራ ማን ከኛ ሀሪዩ ወልፈካተ ጀዴና ማና ሃዶሊን ከኛ አመለ ወልፈካታ ቀቡ ቋይዳን ጀራ የሮ አማ ከሰተኩ መቤክተኑ ካመኒና ማከን ዲገማ ጅሩ ካራዳ ጀደሜው ካሚሶ መጀደሜ ማንኒና ማ ዲገማ ጀራ የሮ ካነ ከሰቲ ሞሃቲ ቶኩ ባየ ገራ ነኛታ Diga kona jes maruman ko de bele tabati ke ni dar bodo da tangala amandu amani patua pandura waktu ka sabana ana ne lu ana ka bada bana ya Allah ana shada den tarar tenat ana shada den ሚሶምኒ ዮ አከምቴ ሀፉቃ ጀራ አከሲ ከነ ቀልቢን ጨብስና ዱጋ ረብ ዮ ስንትሪፈተን ስኒፍ ስሪን ተው ጀራ አከሲ ከነ ዲሳ ብረ ደርባ በቃ ማይኒካ መኪናን ዳበቴ ጅራን አንጀዳ አደራ ረቢ namichi kun seeratti nu fadhiyaatu ኦሮታ seeratti nu fadhiyaatu namichi kun ደሃ ወንድ እንዳታገቡ ደሃ አይታሰብም ፎቶ እየተነሳሽ ይቅርታ ጥያቄ ኢንተርቪው ማድረግ ይቻላል እሺ እያገባሽ ነው ወይስ ልደትሽ ነው አይ ልደቴ ነው ልደትሽ ከሆነ እዛች ጋር ካሜራ ጥያቄ ልጠይቅሽ ማግባት የምትፈልጊ ወንድ ምን አይነት ወንድ ነው ሀብታም የስራ ሰው አክባሪ እና ብር በደንብ ሊኖረው ይገባል ለኔ ፍላጎቶችን ሁሉ ያሟላልኝ ይገባል ደሃ አይታሰብም በዚህ አጋጣሚ ለሴቶች ቆይ አትምከሪ ንንጎርሲ አትዩ አከና ዱኩብሰቴ ታዱኩበኪ ከና ነመብራትን ደበርሲኒስ ከርም ፈልገው ነገር ቢኖር ደሃ ወንድ እንዳታገቡ ፍቅርስ እንዴ ለሌላ ማንተናት ፍቅርስ አባል ነው እሱ ነገር ፍቅር ራሱን የቻለ ነገር ነው መሰረታዊ ፍላጎትሽ ደግሞ ራሱን የቻለ ነገር ነው ስለዚህ አንቺም ለእህቶችም ምክሪው ደሃ እንዳታገቡ ብለሽ ግን ፍቅር አለ ፍቅር ራሱን የቻለ ነገር ነው ስለዚህ ፍቅር ቢኖርም አንቺ ገንዘብ ከሌለው አታገቢው እኔ የለውበትም የኔ አይደለም ፍቅር ይበልጣል ብዬ ነው ማምነው አንቺ ገንዘብ ነው እንደዛ አላልኩም ገንዘብ ካልቀለጠ ደሃ ግቢያ አይ እንደዛ ማለት የሰው ልጅ እንዴት ነው አንተ የምፈልገው ነገር ሳይሟላልህ የምትኖረው ስለዚህ ለማሟላት ግዴታ ሀብታም ካልሆነ መስራት አለበት ራሱን መቻል አለበት የዛኔ ነው ወደ ሴቶች ጋር መምጣት ያለበት ታውጪ ራሱን መቻል አለበት አስቀድሞ አዎ ግድ ነው እሺ ፋሚሊ እንግዲህ እሷን ማግባት የምፈልጉ ቁጥር አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ እኔ ዳንኝ አይ ቶላኑን ፉዳቺፍቱ ሙጨቴኒ ጨቲ ከነ ቤክቱ ኦሮታ ደርብቴሞ ጉዴ ደምቴ ዱባይ ከሰቲሲ ኡልፎፍት ጉዴ ኤርገደንቴ ጃሰቤቲ ኡልፊሲ ጆቶርባ ኤርጊደምቴ ጆቶርባ ኡልፎፍቴ ጅት ዋተኮ ወንተ ጀለሙለ ሲቲ ሙተኮ ባሬቺነ ደገፈ አመጋሩ ደሴቲ አቲ ኦቦሌቲኮ ይገርቦ ሲፍ ልቡናን ከና ሲፍ ብየሰና ናኑፋ ሲፍ ኢሱሞ ዱማቲ ልቡን ሲከና አኒ ሶርዶፍቶኒ ኮቲ አባዱ ባሬ ዴቢሴሞ አባቴ ደሶዳቲን ኡልፋው ዮቴ
ijoolleen biyya keessatti ulfaa'an Itoophiyaa keessatti ummata miiliyoona 110 keessaa miiliyoona 10 ol mana haadhaatti durbatu jedhaman ulfaa'an. Haaraan siin hin baane dubartiidhaan shawwadamta hin gudeedamta dallaalaan si gudeeda fireendiin jedhamu si gudeeda anuu meeqa gudeedeera. Main anuu meeqa gudeedeera. Gurra kooti moo qoy irraan deebi'a gurra kooti natti fakkaata meeqa. Dallaalaan si gudeeda fireendiin jedhamu si gudeeda anuu meeqa gudeedeera. Gurra koo miti dhageessaniittu miti isinis dhageessaniittu miti gurra koo qofa miti. Ishii mucattiin garuu amma deesseetti jedhamaa jira. Kunoo mucaa si hoosisaa jirti. ከወሬው ከምኑም በላይ በሰላም መገላገል ነው ለእናት ከምንም በላይ የልጅ እናት እንኳን ሆንሽ ፈጣሪ ያሳድግልሽ ነው የሚባለው። ሌላውን ነገር ትተን ማለት ነው ምንም ከዛም ይሁን ከዚህም ይሁን ሙሂም አንቺ እናት ነሽ ዋናው የልጇ እናት ሆንሽ ነው። ላላ አታሳይ በቃ ቆይ እሷን ብቻ ኦኬ አብርሽዬ አደራ ረቢ ገቲ ወንተ ከሲ ጅሩ ጀናን በቃ ጆሌን አልተኮ ባናና ከስተውኒ ደንዴሲ አዎ ጅኑ ብላ si aditti kana akkasitti afaanitti qabadhu bira yaara lakan dubar wana tida amma bakka amma detta namni maallaqa hin qabne namni beekumsa hin qabne oromoo ta'uu hin qabu jedhe Shimallis. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne oromoo ta'uu hin qabu. Simiyye nagaa nagabdan yoom gaafatamte gurbaa? Eenyu si gaafate callisii ituun gaafatame immoo callisee deemuu hin dandeettu? Akkanuma itti ilaallatiin ishii inni akkanuma hin taphatu. Si dalagaa badeekaa sila coomina naan jedha arteer naa dalagii naan jette naa. Maan hin dalaguufi? Walumatti gala wakkatu hin galu sin dhiisuun argita. ጓደኛ ከሲራ ረቢነ ጃዚና ባሱ ወይኔ ጓደኛ ወዮ ጓደኛ ዱበቱ ሚቲ ማኔ ዋንበር ፊደ ማል ዱበቱ ሚቲ ደንደው ረማ ሳይቡ መከሰንቱ ጠላተ ከሰን ሰ ጉዳዳ ምን ቤክታ ነው መለስን what ማይኒ ኦሮታ ማይን ጉሪ እኮ አደማልታ አጅረ ቆይ ማይኒ ማልጎድ አጅሩ Silaafuu keenya mul'atu jettaniiti miti rabbiin isin kallaqe garuu isin argaa jira jalaan dhokattan namni silaa waa tokko isin gochuu hin danda'u dhiisaa bakka wanta akkasii dhiisaa dhugaa rabbicha dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'u rama maa rabbumaan illeen sodaattanuu uffatichi kabajaa qabama uffatichi uffata qaldiidhaan dhufe miti amantii islaamaatiif bakka guddaa qaba uffanni akkasii amantii isinarraa akkasitti taphattan duraan akkatti dhufe seenaa beektu maaliifuu baga rabbiin guyyaa harreetiin isin ga'e እንኳን
አደረሳችሁ። ዛሬ ዓለም አቀፍ የአህዮች ቀን እየተከበረ ይገኛል። ሀገራችን ኢትዮጵያን በዓለም በአህዮች ቁጥር አንደኛ ስትሆን 10,777,000 አህዮች አሏት ማለት ነው። ጀራም ማውት ለካማን ይሰናዩ ጫሉ ነው dia fakkaru qabdi akka seera kootitti seera haaraa beechuudha seera haaraa ijoollee mana madaamitii ambaase mubaarik seera haaraa nu baasaa jira dubartiin tokko dhiira sadii fakkaru qabdi tokko እሺ tokko akkan kan qodaa inni isa kami qodaam maal shaashii jalatti hidhatamee silkiin እሺ inni tokko sakalala sadistii ruuza arabaatii miiccamu jechuudha wadalticha wadalticha sugeza katani sinjaladda akame qodami chala kan gawshe lagaani hojii jarro hojjetan akkas beekte lakka dhugaa keeti inni kun qodami cannaa jedhama qodami catta tokko gisee silkii naasamu garuu hojiidhaan akka hojjetamu beekte silkii haasofnaan hojiidhaan hojjettu tokkitti baqqalee ta'aa jiru jiru iccitii dhiirotaa anatu beeka ani dhiira dhiisati tokko iyyuu dhibameera dhiisi tokko iyyuu dhibameera mubaarik jira miti kan sa'aatii 72 namaa naasa'u inni jannata gurra keessa kaa'atte qodami catta abbo yeroo inni kaan immoo inni tokko immoo Friendii jedhaman immoo lammaffaan friendii inni lammaffaan wal arguun hin jiru. Eshi gowwichaa dawwalaa jiru yoo friendiin dawwale qoy madaamiin natti dawwalaa artete qaagotee geggeessite wayyee rohii nutti jalli saartaa eessa badde wiiko yoo rabbi jedhe ol fuuna kama waan rabbi jedhe ta'a shir jettaan isaan maqaa rabbiitiin qabdaani yoo rabbi kan waliin godhe walitti wal fuunaaf shir jettaan isa dafa isa yeroo hundatti hin dawalamne yeroo ta'amu inni seeroo irrattu inni immoo raffisaa jedhama isa dafaan wayyee lubbuu koo raffisaa shururuu jedhe kan raffisu jechuudha maal jedhaa wal fuchuu keenyaan naam jettaani waa'ee birrii kaasee jennaan dhiirri birrii biiliyoonaan hin bitamu dhiirri birrii miiliyoonaan hin bitamu dhiirri birrii tiriliyoonaan hin bitamu raffisaa jedhi maal kun hin jedhan maal gotaa hin gatin bilookiin godhin gara maqaaqaatti dabarsi qodaadhaan miicattasa siifan argattaan ibboo kaawuntii kee argadhattaan qola madaaliin naan kenne qodaadhaan miicatta birrii tokko si gaafate rakkinuma wayii sitti hinnaan qodaadhaan miicatta arabaki akkasii akka taanee baankoo akka ta'e rakkinaa isaa taana maal gotaa kushina gachita maaliin qodaan miicatta shaashii bareedaa wayii bitatte isa jechuudha qodaadhaan xafaxaftadha inni keeti isa gabi isa karoora jireenyaa si qodaadhaan miicatta stolfuuna kasti jiraan wayii kostaarraa nuuf gorsaa jirtaati amma moo nutti gorsaa jirtaati hojii akkasii dhiisaasan isin immoo haasaa akkasiin dhagayinaa haasaa xalaataati kun haasaa xalaataa irraa dhufe danuun dhagayinaa isin qodaadhaan miicattaa akkasii hojiin keessan akkasii haa ta'u mubaarik garuu rabbi siif haa baasu jenna sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo deemnutti isin jaallatamtoota.